ngasi phong ki tongan tongan ba manipuri sifong singdigi maru oi bi pausing khongwa charaga manipur top channel gi maikei digi mem da share tawzi ahan bada state si goi ba ngasi gi covid-19 update mem da share tawzaram ge government of manipur covid-19 kamal control room digi thadorak pa press release number 429 ngasi gi numidang warangi pung munga phuki oi ba update mem hauki ba pung kun gi mari is da mioi satra ka kunthra ga mathoi amasum general population lagi Central Armed Police Force lagi pun mioi satret ka kuntra ka nithoi Manipur COVID-19 positive han kre hai riba mioi singsi Impal East lagi samgo hundra Impal West lagi sani ga tarago humdoi Thobal lagi Marfu humdoi Bisnupur lagi humdra ga humdoi Kaksing degi humpu mari ukul degi taraga mapan Chusampur lagi humpu ga nithoi Sandel degi mari Senapati degi manga Tamenglong degi Taruk Teknopal digi ama Kangpokpi digi taraga mapan Jeribam digi ahum None digi ahum amasu Ferzol digi taruk aduga makhoi singsi makhoi lokhat pum topa sing tharang khudimang lokhat kre hain supali amasum hauki ba pung kun gamari is the Manipur mioi tarag hum the COVID-19 laikidre makhoi singsi sai ni phugom de surabanu pa Thobal dagi marfu ga manga surabanu pa Thobal dagi yangai ga manga surabanu pi Bisnupur dagi humpu ga nipan surabanu pa Bisnupur dagi humpu gum de surabanu pa Impal West dagi nifu ga mata surabanu pi Impal East dagi humdra ga taruk surabanu pa Ukhul dagi humdraga ma surabanupa Impal West dagi kuntraga mato surabanupi Impal West dagi humdraga humdoi surabanupi Impal East dagi marfuga mari surabanupi Impal West dagi humfuga nitoi surabanupa Impal East dagi amasum humfu surabanupi Impal East dagi ni makhoi singsi mathangsina DIS Thobal da ani CCC Bisnupur da ani Siza Hospital da ani DIS Ukhul da ama Rims da mari amasum Jenims da ani haina mathangsina haribu hospital singsi da lekidabani apun boina mioi satret ka humdraga mato sure COVID-19 laikidaba apun mamasing ngasi haukiba pung kun ga mari is da mioi sawnga go humdra ga mapan COVID-19 na ba pabadigi discharge tawkhre adu hauji ju state si go erba active case na handuna laidiba mioi masing si lising tare ka satru ka anini aduga recovery rate na 82.51% aduga latest information amagi matung apun ma vaccinated tawkiba mioi masing si state sigi lakh ahumga lising humdra ga sawnga ne hain su Dr. Khairam Sasikumar Mangang additional director and spokesperson Health Department of Manipur no khuyek piduna thataropa press release asina makhatana phungdorakli makha sa tharak poina topa marueba paukhra namo RAT kitna COVID test tawgi mamal lab khre anawu mamal lenga ki hospital test amuk tawbuda lupa samago humpu oiragani amasum lanai hospital test amuk tawbuda lupa sahumu yankai oiragani lanai amadi lenga ki laying sangsing da COVID-19 test tawgi mamal asi launing ba mamal da lauduna test tawgi thabak sa tharabra haiba wakat kya lakraba matung ngasi rapid antigen test kit singi oina lanai amadi lenga ki hospital singda laugudaba COVID-19 gi testing SARS lenga na lepre Manipur lenga ki Directorate of Health Services ki Director Dr. K. Rajona thokiba serol amana hai rapid antigen test RAT kitna COVID test tawgi khudong sab laiba lanai amadi lenga ki hospital singda lenga na lab kiba anabo rate asi sanagani lenga ki hospital singi oina test amuk tawbuda lupa samu humfu lauragani aduga lanai hospital singina test amuk tawbuda lupa sahumgu yankai oiragani amasum atai state singidi hana lepa mamaladu aduma ahongba lairoi amasum RAT kit ki oina lebriba anabo SARS si khudaktagi layingsang singda sanaba hogadabani amasum Director of Health ki mathakta RAT kit supply tabagi SARS matamatam gi matungina revise tawgani amasum loinana test tawbagi SARS asisu honglagliba rate ki matungina matam gi ahongba lakani haine supali atopa pawamana state amadi union territory singi containment zone jun kunthra phabu sangdokna ba khangalakre COVID-19 laksina nabi dama India gi state amadi union territory khudingma ki hauji thamliba containment zone lakliba jun kunthra phabu makha na sangdokna ba madi mathau ta ba thabak sing laukhatna ba Ministry of Home Affairs na khangalakre Home Secretary Ajoy Bala IAS na state khudingma ki chief secretary te tharakiba serol amada hai Ministry of Home Affairs na tholakpa order gi matungina state amadi union territory khudingmakta containment zone jun kunthra phawba sangdokle maramaduna magi state amadi union territory singi oina containment gi niam sing matik sana salagadabani masum containment oina lakthokuna matik sa ba thorang paikhatpana maram oiraga India ra anauba amadi active case hantharakri awang nongpok amadi kha thangba India gi mafam kharadadi hantharaktri India gi nomagi active case masing hantharak labaso hauji ki active case asidi yamli maramaduna
कंटेनमेंट जोन हौजिकसु थम्बगी मथौ तारी अदबु मफम अमदा मफम अदुगी फिबम येंगलगा अकनब मतमगी ओइना कोमथोकपा यागनी अमसुम लाइसेट असि मपुंग फाना लक्षिनबा ngamnabagidama कंटेनमेंट की पैखत याब थौरांसिंग पैखकदबनी मथौ ताब थबकसिंग लखनब स्टेट अमदी यूनियन टेरिटोरी सिंगी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी सिंगदा हाइगदबनी हाइनसु पाउसना फोंदोरकली पाउस लुसिलकपन तेंदकप मरुइब पाउ खरग मैमना थमजगे इम्फाल वेस्ट पार्क सन कोविड टेस्टिंग तौगदौरी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की ओइना कोविड-19 की मास टेस्टिंग तौनबगी तमक थौरांग नखतखरे मसिदा नर्स अमदी एमटीएस लैब टेक्नीशियन मथौ ताब मरमना हंदकता पांगथोखिबा रिक्रूटमेंट प्रोसेस अदुदा सेलेक्ट तौखरब मियोइसिंग खंगहनबिनब इम्फाल वेस्ट डीसी की मैकेडी फोंदोरकली अमसम इम्फाल वेस्ट डिप्यूटी कमिश्नर टीएस किरण कुमारना हेल्थ सर्विसेस डायरेक्टर थरक बोरोल अमना हाय प्रपोजल असिगिदमक डिस्ट्रिक्ट असिना टेस्टिंग टीम निफुग मंगारम सेमदुना चटननब थौरांग तौरे अमसम डिस्ट्रिक्ट असिना सिंगतमदा ट्रेन तौरब नर्स अनि अमदी एमटीएस नत्रगना लैब टेक्नीशियन अमा पुना मेंबर अहुम यावगनी मसिगिदमक नोटिफिकेशन थोकपा अमदी सिलेक्शन प्रोसेस मथौ ताई हैन सुपल्ली अमरोमना यामना थगनिंगाय ओइरिबा पावमना मैम नुपी अमगी हक्सांग कयासिंग डोनेट तौदुना मियोय मरिगी पुंसी कनख्रे मसागी सै निफुग हुमदोइरोम सुरबी नुपी अमगी हक्सांग कयासिंग डोनेट तौदुना मियोय मरिगी पुंसी कनख्रे पावसिन हाय थासिगी सैसत कुंदा डोनेट तौरिबा नुपी असी ओबा मदी कोक्सिक तौरपदगी खुदकता दिल्ली की सरगंगा राम हॉस्पिटल की इमरजेंसी डिपार्टमेंट लायेंगना पुखलखिबनी हाइरि मा हाना हाइपरटेंशन लेबा अमदी कोविड नेगेटिव ने हाइरि हॉस्पिटल एडमिशन तब मतमदा मा की हक्सांग अदुकी मतिक सोक्सिलंबा थेंगनखि अमसुम डॉक्टर सिंगना टेस्टिंग तौदुना येंगबदा नुपी अदु ब्रेन कैंसर ने हाइबा खंगबगो लोनेना लेकनब ngamduna लाइखिद्रे हाइरि नुपी असिगी सै कुनग मथोइरोम सुरब मसानुपा अमदी मपुरोइबा लेहौरी स्वाइरि डोनेट तौरक्लिबसिगी मरमदा ऑफिशियल सिंगना निंगथीना काउंसलिंग तौबदा नुपी असिगी हक्सांग कयासिंग असि अतप ऑर्गन मथौ ताबसिंगदा मतेंग पांगबसिना मा पुनिंग सिंगबदा मतम सुपदा हिंगदुना लेरगनी हाइबा वाखलोंदा डोनेट तौखिबनी हाइना इमुंग मनुंगदगी खंगमंगमखि हाइना सुपल्ली अतोप पावमनम दिल्ली की ओइना ऑक्सीजन फंगदबगी लेखिदबसिंगी इमुंगदा लुपा लाख 5 पीगनी लौथोखरे कोविड नादुना लेदिबा पेशेंट सिंग करिगुंबा ऑक्सीजन फंगदबदगी लेखिदब थोलबदी मखोगी इमुंग मनुंगदा कंपेंसेशन ओइना लुपा लाख 5 पीरगनी हाइना दिल्ली गवर्नमेंट लौथोखरे सेनफम असि हानना कोविड मरम ओइदुना लेखिदब इमुंगसिंगदा लुपा लिसिंग यांखै पीगनी हाइना लौथोखिबा अदुगी मथक्ता हापसिनबा सेनफमने ngasi lauktholiba compensation asigidama framework semnaba डॉक्टर तरुकना साबा कमिटी अमा सेमले सेमलिबा कमिटीना करंबा इमुंगदा सेनफम असि पीगनी हाइबा लेपकनी लोइनना मरि लेनबा हॉस्पिटल अदुगी ऑक्सीजन सप्लाई तबगी डॉक्यूमेंट्सिंग ऑक्सीजन की स्टॉक हॉस्पिटल की स्टोरेजिंग कुपना येंगसिनगनी सो हाइरि लोइनना येंगसिनबगी रिपोर्टसिंग हेल्थ की प्रिंसिपल सेक्रेटरी द पिशनगनी हाइना सुपल्ली लोइसिलकपोना तेंतकपा पाउंग तंग मैमना थमजरमगे स्ट्रीट बेस्ड ड्रग यूजर खक्तमक फोकस तौबना लैंगाकी मंगलान मंगफाउनबा ngamloi स्ट्रीट बेस्ड ड्रग यूजर अमदी नॉर्थ एओसी द लाकपा ड्रग यूजर खक्तमक फोकस तौबना मणिपुर लैंगाना पामलिबा हाइबदी कोविड-19 संदोरक्तनबा अमदी ड्रग यूजर सिंगी अवाब हंतहनबा पंदमदु मपुंग फानबा ngamloi हाइना MSF ना फोंदोरकली सेरोल असिना हाइ मरमदुना मणिपुर की मफम खुदिंग लोइजिंग लोयाद लेरिबा ड्रग यूजर सिंग दसु मियेंग संगहनिंगी मरुओइबा मरमदी स्ट्रीट बेस्ड ड्रग यूजर खक्तना कोविड-19 संदोरकपगी असोबु मरम ओइरिबने हौजी ओइरिबा पैंडेमिक की लुरबा फिबम असिदा मथक्ता ड्रग लैबा योनबा अमदी सिजिनबगी सैथिंग अमुक के हेना हापसिलकपा हाइबसि खुनाय सिदा सैथिंग अमा साउना पीबने हाइनसु पाउसना मखा ताना फोंदोरकली दु मै हौजी कोइनादि मतांग सा सिंजरगे मरुओइबा इ पाउ लेरगदि सुंजो शोदना अपडेट पिजरके चैनल सिगी मेकेदि थमजरी एंड थैंक यू।